Hello everyone, Assalamu alaikum. Iram dum da lairiba, reisa pum numak ta kayo phone kra tamge. Madu de khoi Haumi Federation of Haumi hebra keno du gi organization sina. Khoi indigenous pillar ka na dak sem tok sa do khra taw yung ki bese. Masida khoi gi maitai siri naw da gi su me ama yaning da ba yauri ko. Maram di number 1 da aina point oina sum lokha sabada. Manipur ki mapu Manipur ki ningthau palaga lai si kanano meitai chiri nauni number 1 da indigenous ki number 1 da legi da su tra truk su da thamne masim su khwai da ga soi bani ko masi kari agenda no natraga kari haiden da aron ba lai mo haibe du meitai chiri nau sing na nai nabiro masi yamna ikoi gi Manipur da di major community meitai chiri nau sing sin khwai ki makok ta legi dam ni any su da any iram dam bi sakon thorang da su makoi na jamba theng nei maram di makoi majority oi ba madi political gi kai do hairo leader da hairo makoi na sing yamne dun makoi na jamba CSO so makoi ni heli ade any hiram kudi mak majority of nin hen bane makoi na dum theng na fight lai atai sin matung de in bang hak tani subin in the community su yorong bani sida ado ain thamjaning badi aujiki haumi na tawri se khoi KKL gi advisor oja pasanta na su la le haire ko moje soi bani si aran bani haiba simana su haire mai video da dum theng na re in su ingon da thajal lei ko ka aduga number 2 da aikhugi kai haitare number 2 da pangal sisu indigenous people da pillar si da yahon bisi kari gina yahon be yadra na man hairi ko maram di pangan da su yek selai tin na ba mayam lai hai bisi masana su hairi sida hena luri badi khoi pangal lu ngaptang thamgra jeba I mall harisi cookie da sulairi ba cookie ki support tawraga sida khoi ki KKL ki oja santana harisi maitai si ubaga hat kani hari ba I mall cookie da support tawkraba makhoi si da kram mai indigenous da yaholi bano makhoi si tasengna indigenous da yaw ge harga di maitai olo maitai da sango natraga na naga khoi ki tangkhul da sango natraga na kabui da sango hiam phajaba point ni ko se khoi wata ba hiseba man harisi da point me am yawre asugumba maitai ji ubaga hat kani hari dun indigenous people da hapchal leba maitai gi matung da support toriba madi thawai khubak ta habaga lan thengnari ba hanadagi hauna lan thengnaraga laiba ikoi gi pangal sine indigenous natte hari me Haumi Federation sina adu dinga sagi sigi sida yang conflict se ikoi pangan sin nampu da natraga na any mafam da makhoi gi yekna batong no ure be khoi gi Haumi Federation che maram so moin pite adagi khoi ahon risi ki clearation kari no chu pite adu disi khoi gi lairiba indigenous people sing sida thamoi ji kaira ga khoi gi kai hai tare madu dagi rio tholakpa dagi phatanong da tholakpa dagi khatna ba chaina ba tholakpa si moi pam ba male ba sini ko si matang sida sida khoi gi oza ba santa gi magi account sida man hairi bo pham sida yam phajaba haibadi khoi pangan da su ek salai phangi pangan sing si happy ba kari kai adu pangan sing si indigenous people ni haibasi man su hai ko sidai khoi gi sana tomba irungbam haiban pa mana yam phajaba khoi gi magi wai si eng chi ko comment lama tawai wakai gi matam nate yamna khangbi rabadi yai adu bo social media platform da haiba yaba yadaba khan thaba farabani apunba sagatpada reaksal gi khawbunai manba thabak tobi topiro hairiba maramdi aron be jinam lei mandro maisa adu da khoi yo jaba santana halli aina hairiba wado tungi oina legal tam laklaga wakai yamna lei asoibadu semdok na kadabani asumba yumpham ohensi haibasi da wakai oiraga dikari tausi hairibano maramdi si legal da government na ikoi Manipuri sarkar na matam dugi lenga pairi ba semna adagi minister mayam na intellectual mayam na sigi sida khoi gi pangan si indigenous ne hap khrab ne ba gazette ta pass taw khrab ne ba confirm taw khrab ne ba adu di legal gi do era ko matam da ji Haumi Federation ji yam bera ka ga dor me ba jaba santana har ji point ni ko munna masai man ngang sing du mayam na dum tabiro adu point ni masida amaga sigi magi kari posida kamel ama tawi yam sangi kamen je adubo aina thamjaning bada indigenous habsi kari no na hangba me yauri adagi mai short ora bada aikoi sigi tomba air banu pasin ni pi ba kamen ji
nang Manipur gi yelhomi indigenous people haibasi karino haibadu phajana khangjarabra aduga mana sida hairi si khoi gi salai tare laiba kanglup kunmanga haibagi present naga group Manipuri and Maitai khaktani haibasi nasana phajana khangjarabra sumaina question ji ame magi sigi sida hangi je aduga mana haibasida khoi gi sarkar sida mana haibda yawbani ko MLA minister adagi kai na indigenous lepa yabra Manipur gi yelhomi si lepa yabra man haisi sida yelhomi haibasi studio politician state assembly or parliament na lepa yabra Manipur gi yelhomi indigenous people haibasi di anthropology prehistory proto history and history na amadi scholar and intellectual singna lepkada bani si magi si da ina haijaring badi to manonda intellectual mayam amana oza mayam amana ekhoi gi CSO mayam amana scholar mayam amana yaraga ni assembly house ta muslim si pangal si maitai pangal si indigenous people hairis haina lautho gazette pass tawraga sarkar no direct ekhoi gi pass to biram nibsi masida nangna amuka adu asi na tawdu nang kari origeba amuka hangane be koina ado pumna maksi to asi sini nga sai lai sida pangal haibasi ekhoi kana kana gumna comment da yamna seran turan su ibi yam lai lesu haba mi su yauri ko ai yengi ai moi account sing changaga dado kana no su loin masak khangi pangal hariba community si Manipur da yareba akhoi si Manipur gi kakngau na dana Manipur si mathong maram nai dana Manipur thadoga leibak si ngak pangam dana chen badagi pangan gi lanmi sing da haijaruraga nijabadai pangan gi lanmi sing du laaga punna lan theng minaraga thengna badagi landunga maga Manipuri ningthau ikoi Manipuri matam du gi ningthau chiga lepam maga lepmin thengna minaraga ngasi Manipur do ikoi gi Manipur ana lehaurim ne adudi Manipur na lehori si kari karai dagi kamena kala lebak si kamen nga ga hai kanda pangal singi main role jawre neba first indigenous people kana maitai gi hek mathang da Manipur gi oina lagi da pangal neba because pangal la iris na history ni ko se history of history ngai nang hai bado history ni Manipur si hana di thai lagi matam da di lebak si ai gi nei gi ni lemte lam toro mai pangal na maitai na pangal gi christian na mai panglau to long na bine matam du da karim ta dang gi patani leina bunatri adu lepa isidi kanano pangal yauraga Manipur lep khebne si history da leiravne pangal gi ikheng yauraga koi Manipur si lep khebne ba na khoi khatna lepa na teba aduna ne khoi na sauna ngangi si we are indigenous arji indigenous ti na khoi su chahi sang na leiraga su chielura me ba lebak thadoga chahi tare khuntak pada loi chielura me Bangladesh da gara kasar da gara am da gara loi chien khrabne ba ado cielo budo hajalaga lehen grisi kana gi mateng na pangal gi mateng na adu dagi koina tawbi bai khoi gi mateng du ningthau na kalak podagi amade penbi badagi ningthau na khoi bo ningon piraga sagai piraga imnak sagai piraga lam piraga khoi se lai khrabne ba example sida dum bahapta biro maram di hauzik malem sida lam ichim laite har ba jiu singche malem sida lam ichim laite ba Hojik Palestine Israel da moi khunda kreba moi oirisini ho len maram karigna kan matam dugine basidi aiga Manipur ga sangba lam tawnare Assam na ngamgre Manipur do dum losen kineba matam dra leina ram sidi adu maina leiba matam do da koi Manipur si lepmin rai si kanana pangal lan mi sing do aduna laga kallar ga koi ipai pu pangan sing duna laga male role loraga thengnaraga lau singu ba agriculture any hiram da Manipur gi development si pangan na puthora ga adai ning thauna penbi dana ekoi si sagai piraga ekoi si halanda bi ningon piraga na khoi gi ningon si piraga ne ekoi da thamisi phatta ba mi da bu yekna ba mi da bu ningon tha jaga dro laimin na ba yare tin na ba yare chapmin na ba yare makhoi gi community si ekoi ga laimin na ba da ekoi brightness oirani ekoi chokholani na khanbagi ngasi Manipur da ningon piraga thamami me ning thauna adu da ekoi gi haitring haipa sadna ngalak laite social media da amadi karida integrity gi nakhoina lepasungam nakhoina indigenous people gi nakhoina heta lepa ya braba all Manipur da leiba communities gi CSO pumna khanara matung da yena raba debate tawra kan da tawba nakhoi gi organize laba na hoji haumi federation na hoji linkhale junge europe yung tamme aikhoi pangal namak tawra di nakhoi hon da bida
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯊꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯅꯠꯇꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯔꯒ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯀꯅꯥ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯨꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ तसेंगना हारकांदा कई लहल लुहोंबगी मतंगदा अम हाय अखोइना मालेम सिदा अखोइगी इस्लाम लाइनिंग चत अखोइना थाजै आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमदी इमा हवा से अखोइगी ख्वाइगी अहानब फादर मदर नेना अदो अतोपा जाति नसु थाजनै को अदो अहानबदा अखोइ मुस्लिम ngakthane बोरमनि पांगल इसिल नावदा हाइजगेबा अदो दुनिया मालेम से हुजिक लेरसी अजामना हिंदू दा करिदा अदै क्रिश्चियन दा याम चलिसिनेबा सी खोइ कनान थिंगुदोर मोबा अमक ओथोकिबा अमक सत्खिबदो सत्के ससदि मदु आइना हायरोगसु थिंगबा ngमोयबा नसा नसागी नचा सिंदु नंग नंगी कल्चर नंग नंगी इस्लामिक लो दुगी मखादा नंग नंगी धर्म दुगी सब चाबा परादो तंबी नचा सिंदु वरकदमेबा वरकतबिदा मिगी धर्म अमद मयम पालन ओइना मोदोलै चिंबिगदब नतेबा मरम नसा सिंदु मागी हौगलकपगी रुत्तगी मरादगी न कोइन फजना दीन तहनगदमनेबा नतबिदा मिना मैतेदा पानखरे इंडिया की लोना यारी खोइसि डेमोक्रेसी चटपनी अखोइदसु मैते नुपी क्या पालै अदुदि मी मैते न करी हंगकनी मैते ने खोइदा मो क्वेश्चन तौरोइद्राबा अखोइना अदु केदोबदा अदुना इखोइगी इगी पल ngakpa अदु असिना पंगांग तंगांगिबा सिंदो मणिपुर नेवर एवर मैते न पंगल लौगनी पंगन न मैते लौगनी सी मचतनी अखोइगा मखोइगा युमलोल नरो लैबा अददगी हाइफेट मानबा मखोइगा लोनसु मानबा अदुना मखोइगा अखोइगा सी नुंसीनाबा हाइबसे सिगी सिदा सेमसु पुसलमगे नुंसीनाबा सिदा धर्म जात लैते अदुगा एक सलाई लैते येतनबा एक अदिखोइगी एनी मखोइसिदा करिगबो संबल अमा फो लैतेबा अदुना मरम मोरगा पंगन नुपीना मैतेदा पानबनी पान गिव द हैप्पी मैरिड लाइफ अकोनुदाना आई हाइबनेबा मरमदी मागे माना पामजरे न पान खरा मा अखोइगी पंगल खुनाइदा अखोइ पंगल समाजदा पंगलगी इस्लामिक लोदा अतोपो कोमदा ओलदे अखोइदि नुरो कोमदा कुम्मे हाइबसी मसिगिसी मा खंगना खंगना पालमेना अदुदि पांजगी सनोबा मदु मागे राइट नेबा मसिदा अखोइना ममा पादा नत्रगा करिदा कनादा हाइरोबगी मथौसु तादे मरमदि मसागी मचादुना फतब तौबसी ममा पादुना फंजगदो मोजु खंगिबनेबा अदुना आइना सोलोइना हाइनिंगबदी मसिदा कमरेन सागलोसी मैतै न पंगन लौसनु पंगन न अदगी पंगन न सु मैतै लौबदा कनागुबम न XYZ न सिदा थिंगबा ngमोय लोगी दसु लोगी वांगसु नते अदोना मसी मतंग द को याम नैनरोसी अदो अदुगी पिक्तुदा आइना हैप्पी मैरिड लाइफ माइको लुंगदन हाइबदुदा यामना 2 लाख बियर समथिंग एंक्रे कमेंट सी जोको चादम याम जावेबा मयुम पान ग्रबा नुपीदुदा नखोइना हुजि चिंथोगा मादु लुखराबियो हेनगे हारिब्राबा एग्जांपल ने नारसी मी मसाना नुक्सीदना पामदना मैतै इचिलिनाउ द पान ग्रबा दुबो नखोइना करिगिनो बनोइना मका वकाइ तौगदोसि नोइना कितौगदो नसा नसा सिंदु सेक्शन लोबा नसा नसु सिंग नचे नचन सिंदु सेक्शन लो दु सोइदना बाना सोइखिबा मागे पामला सखिबदु मदु माय पामबनि डेमोक्रेसी लेनिसि सिमानाइ थमजगे अदुदा मदु सपोर्ट तौबो तौदबा करिसु लैते मैतै न कनानो पंगन कनानो धर्म इसिदि माय मागे पामदा सत्पनि मसे आइना थिंगबो ngमोय आइना कनागुम धर्म अमा फजबमदा सत्खरे आइगे पामदा सत्खरे दुसु नोइना थिंगबो ngमोय आई इस्लाम दा लैजरे इस्लाम से थाजै कोइ अतोप धर्म थाजदे न लैजरि से सिसु नोइना थिंगबो ngमोय एग्जांपल इंगोंदा तौबय वाने अदुना तसेंगना हायरा कांदा मणिपुर दा ngलक लेते पिटपा तौरिबा सिंगसे मसे अखोइगी लैंगाक सिनि यामना मरु ओरिसि अखोइ फागी की टाइप तौरोइसि ngasai ओजा बसंतन हाइबद पॉइंट खरा यावबनि नुपाम ना हलैबु कमेंद्रसु पंगांगांगा नो करी खंद्र मनुंग मपाम सोशल दा हाइबे याबा यादबना अदुदि मखोइ हाइदेने जे दाम लैबा मालेबा कोइ हाउमी फेडरेशन गिसु मसिनी अदुना ngasiगी आइगी आइना ngangjkhriba iramdamgi thamjariba wafamsinggi da soikiba lankiba awrosu ngakpigani amadi iramdamda indigenous people pumnamak नुक्सी चानना लेमिनगदमनी लेमिनसी हिंगमिनसी अमदी अमना कुका तौबगी वखल से थादोक पियो हायरगा इदैसा पुमनमक्ता थैंक यू अस्सलाम वालेकुम।